Naš poznati astrolog, pisac i novinar Dušan Veličković iznenada je preminuo 10. septembra 2022. godine. Kako se pisalo, Dušan je jedan od korisnika wellness centra pronašao u bazenu bez svesti. Sahrana je održana juče u 15 časova na groblju u Magleću. Veliki broj prijatelja, porodice, saradnika došao je da isprati Dušana na večni počinak. Sin Bojan Veličković, naš poznati MMA borac, nosio krst, dok su ostala braća i sestra išli pored njega u povorci i držali očevu sliku. Dušanova supruga bila neutešna i nije mogla da sakrije suze. U trenucima kada su kovčeg spuštali u raku, čuo se zvuk violine. Dušan je u žalosti ostavio sinove Srđana, Bojana i Jovana, ćerku Dunju, suprugu Bojanu i mnogobrojnu rodbinu i prijatelje.